kay subsubligaro ti programa nga napoluan at kami Manen dito lang 98.5 IFM Cauayan iti idol tayo nga FM. Nay dagtaw-tawag dito. Number. Ngayon tapay nga naka-online o pwede picture tayo. Okay, so iti adda kami Manen apo ay kiti padamag yung kali kita karubayo nga mapaspasamak itatang kanito dito ilang apo 98.5 IFM Cauayan kat sapay ko mata umado tayo apo. Actually adumata ni text kita kami dito text line compared to other programs. So ulit kami apo iti official text line iti adda kami Manen is 0917 1500361 for your request and dedication. Ngem no aming nga nabasa kapag kinaado iti text messages ay pagpasensyaan yon ta madimi nga mabasa amin ti kinado na. As you can see, we have a lot of sources. Iti dedication talaga mat. Iti messenger mi kini John Mark, iti official text line, iti text message, iti personal numbers me, iti messenger and ati mismo paglalivean mi apo duwa nga istasyon. We have IFM official apo ditoy IFM Cauayan Kendejay Facebook pages mi kini John Mark. So kuna na dito ay hello manong Jun kan ading JM manong kablaawam man jay ka anak iso ni Divine Ruth Espiritu nga adda ita jay Osmeña Ilagan Siri Isabela. Sabi ko mata adupay apan nagkasangay ti dumtengkeng ka balasan ko. Mag-aral mabuti and have a good health always. Agyaman ak uray ti adu manong ti ananusyo nga mangipat patangatang kadagiti pangablaaw ti kadagiti ingungutan mi ti biag. More power and God bless always manong from Flordelina Espiritu here in Hong Kong. Kunana o kita. So talaga nga iti panggap iti FDD apo nga pag repatan dagiti Ilocanos worldwide manipod balasyo tao ingano ti Pilipinas ken ti Pilipinas mapanmet di balasyo tao ket mapaspasamak. Okay, anak ko na dito official text line. Good PM mga idol pakigreet yung man ti aming Gonzaga ken Ramos family. Dito ay Rizal is San Isidro. Pakikan tayo man jay Bulan. Thanks idol from Dong Gonzaga of Rizal is Sir pauna yan nagmeti pa nagkankantahin kabla ko man to'y sarili mga agdengdengag ti sonata yo. Wow. Kuya it's me RV Donato of San Mariano San Mariano da ita. Good PM mga idol rekas kaya ikanta nga Massachusetts. Wait ko po salamat. It's me Rona. Personality version mi sa Massachusetts. Hi idol MJ. Great ko man dagiti kasangsangpot nga napan nga lati agurong kan agatol damanong ko Mike Fernan kan special kini husband. Ano naman, husband ko siguro nga, Mr. Marshall Pascua permiti na banogdan. Po nagmaya. Di maidrawing ti rupadan, karkarupadan tinapanday nala. Ni Jelin Pascua to, tina nakar. Ano, San Guillermo, Isabela. Wow, so rupadan nga. Agurong kan kwa. Anajin pa ka na may san? Bisokol ko nanan sa. Mali. Agatol. Agatol. Ay, kaalwadam nga ro. Tapos kano masipi na kada dakat. Anyway, as requested, iti Ilocano version iti Massachusetts. Iti paulo na kada kami apo. We made it a parody version. So kuna na masahista. Para kada kiti padak apo. Nga tawen 50 pa nga to. Nga masapol na. Iti pagpagkal ti sakat at mamaupan. Dagiti ut urat kadalaslasag. Masapol ko di masahista jak makadumog jak makatalna dagit highlights itipenta ko na kay masahista sa hirugyan na at pinisil-pisil tisaka inig katnat sapin kon ay masahista pinagrito-rito aking kaabaga inay-ayang nagsamit ten may kay masahista
Kadjameten makatukaw ken makapagna kinat katawaan na daytoy masahista kasta kanugayang no adadamukha inikwan na iturog kung iti ut-ut na di makapuota awanin tay masahista ay nagawin tay masahista mayat metrik na kung nakakinawa ay ngem apay awan karganan tuy karpeta amuklatan ginundawayan at tuy masahista ay awanin tayo masahista awan met karganan daytoy karpeta ay awanin tayo masahista awan met karganan daytoy karpeta. We're back with our show Karuba. Dito lang po 98.5 IFM Cauayan, iti Idol tayo nga FM. Ngarod with your cell phone, sisagana yan po for another name the tune. Bueno, datatlag nga sonata nga insagot ka tayo, iti gayam tayo, pagkayam tayo nga adijay bagyo tata. Iti aglimlambang, di na kanya bagatikin tao na. But she's beautiful, yes. Beautiful inside and out nga kunada. Hello, thank you very much, Kabsat. And with your name, your age, your location, the title of the song, dito lang nga po official text line 0917-150-0361. Anyang arod, iti title na dahiti nga sunata nga imkam kansyonan. Ayan, manarimaan kami po nga agbubuya dito yung official text line. Dahiti nga arod na po, iti dadatlag nga sunata. One more sleepless night, still can get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can we talk things through the way we used to do? Remember we have planned to always understand, trying to find you, trying to find the way to start a life anew. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday. Time to think, cause if you leave me, there's no more laughter, only sadness days. All the time I know you're just about to go, I can't let you make this one last final
afraid, trying to tell you, trying to tell myself, but still might find a way. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to think. 'Cause if you leave me, there's no more laughter, only sadness stays, and always wins. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to think. Cause if you leave me, there's no more laughter, only sadness stays. Sunata apo nga naipas ngay idedekada 70 babaen na iti timek ni Junior. Junior. Junior Felix. kana kinansumutan ni Manong yung Junior. Yan. Dito lang apo 98.5 IFM Cauayan. Iti idol tayo nga FM. Dati nagasatan nga nangabak tatay pa laang rog-rogi na apo na impala daw na the answer na. Kung na ditoy, But If You Leave Me is the title of the song. Well, that was just perfect. It Yeah. was just perfect. Absolutely correct ako nada. And she's 35 years old from Pulay, Luna Isabella. Apo, at ayo deto eh. Mapagpagnanta di ka di. Luna. Luna. Isabella. Luna. Data di kabil tati, pagbilakan di ka, bilag ka ti Eric di ka di. Di Luna? Di Luna. Congratulations to Miriam Gamboa. Apo, the middle initial na niya. Ade, Ulitin ta. Congratulations to Miriam B. Gamboa. Ayan, nangabag ka ti 300 pesos. 300,000 pieces. Yeah. Ado una dito hantang ang masaputan. 300 pesos load. Oh, so dito'y adda kami manan. Agding-dingig kan, makadedikasyon kan, mga bakapay. Itilod. Nguwen nga load. One allowed. Orion, the J confirmation na ito no Rabi. Dito makasangpog kami J Ramon. Adayo ti bayahime. Sagbay nga agipadawat kami ti Lord. Nga rod, ito ti may kadwa nga nangabakan. Barbare makaitit tapay. Damdama basit. So, iti oras kapag kayam. 20 minutos kalpasan ti alas 2 ti malam. Nagkamali at tatiti na ibaga. Launa. Nga launa kung abot na. Agsubsubli kami mutan ti kinaubing. Anyway, nagpintas abot ito nga sonata. But if you leave me, dapat iti kasilpo na dita. Dadi ko nata nga excuse me. Medyo narikrikat basit nga pugtuan. Kasi awan di gentili na pag ti sonata, di title na. Those music apo, kat dagita ti repertoire, dagito ipagayam yo 4-decade duo. Isong naawagan kami ti 4-decade duo because we are singing songs of the 70s up to the present. It's a 4-decade repertoire nga kunada. Ngam kaputa. Orchid duo. Limata kami mutan kadagiti sonatas nga Ilocano ay kat nag-concentrate kami tad adugayam iti kwarta dagiti Ilocano. Adi ka di balong? Ngarot. Kuna na yan ti Evangeline Ramelo. Sa mga idol na yung bangamalamyo, kasangsangput ko lang from lunch meeting. 1 hour na lang. Nga liwliwa na danon ko. Di ba watch ko lang ang damdama 2 hours. Nga na-miss ko. God bless. Manang, thank you so much. And apo nanggagam ko madejay nangabak iti tatatlag nga sonata tayo nga itultuloy manipod iti last week. So we have 3 winners already dito'y programa tayo. 2 pa lang. Dapat di last week. Di ba, James? Ay, 1 ide. 1 ay load yan. Talon tinangabaken. So we still have a lot of prizes to give. So nga, antabayanan nyo lata apo. Dagito ay pagayam yo. Kat
kumansyon tamanan balong, iti naisal sa lumina nga sonata. Ayan. Ano ti kayo mo kansyonan? Kompromi. Conforme. Okay, tatay tapay laang nga request. Ita Bulan Ilocano version. So, mabali mo siguro nga tiraanan itatan. Okay. This piece, para kada kayo amin apo nga mangayat iti millennial song nga kunada. Rumarak sa apel. Kana. Nagsakit tilapayag ko dito eh. Ita talagang rumwar. Kukwanaken kukwa kamet lang. Pintas ka aming mingan. Ket ita nga agmay maisaak. Umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw ang puraw. Ti bulan aduyaw. Dinggam ka tinakipukpukaw. Ti bulan aduyaw. Kagurak ti agbiag ananidaw. Ragsak ko sikat gapuanan. Mangnam na mag-ingat lumakay. May kanta inta iyundag. Ilawag di silaw apuraw. Di bulan aduyaw. Dinggem ka tinakipukpukaw. Di bulan aduyaw. Pabati nga po ako kay Mamang Jen at sa ate ko Jeng. Na naman ni 609, tilas number na. Ipintas mo dumanon sa tiyay bulan. Gutog puso mangeg katay tayakan. Yan agsub-subli ditoy ayan. Sikat biyag ko siksikalan pagduyusan. Dinggem to'y pusukin rik-rik na. Rik na emtin nagmarik-rik na. Ilawag ti silaw apuraw. Ti bulan aduyaw. Dinggem ka tinakipukpukaw. Ti bulan aduyaw.
Laki ng tinulong mo, ha? Tilaw at tisilaw apuraw, di bulan at tuyaw, dinggem kat pinakipupukaw, di bulan at tuyaw. Oh. Tata!